Jifunze kufanya kimya kimya. Yaani kama unataka uendelee vizuri kwenye maisha yako, lazima kuna vitu ujifunze kufanya kwa ukimya. Yaani ni kama vile mbegu, unajua mbegu unavyoipanda chini, kuna kipindi inaota lakini ndani kwa ndani, baadaye unashangaa tu imechipuka. Kuna mbegu ambazo ukiziweka zinaweza kuchukua siku 10, kuna zingine siku 21, zingine siku 30, lakini ziko mbegu zinachukua miaka. Kwa mfano Chinese bamboo, mwanzo wa Kichina, inachukua miaka mingi kuweza kukua. Sasa wakati iko chini unaweza usijue hata kama inaota, lakini utahitaji kuendelea kuimwagilia. Baadaye inakuja inachipua. Kwenye maisha yako mambo ya namna hiyo. Kwenye biashara, kwenye mahusiano, kwenye kazi, kwenye fedha, kwenye familia, kuna mambo unabidi ujifunze kukaa kimya. Uifanye kimya kimya. Yaani watu waje kuona matokeo. Katika ulimwengu tunaishi sasa hivi ni ulimwengu wenye pressure sana. Yaani mtu anakuta akianzisha tu kidogo anataka dunia nzima ione. Ameanzisha mahusiano leo, kesho yako duniani. Ameanzisha biashara leo, hata bado hajaanza vizuri, tayari ameshaonyesha kila kitu. Ameanzisha ujenzi leo kidogo, kabla hajaanza vizuri, kila kitu kiko wazi. Sasa unless kama kitu anachokifanya kweli kabisa kinahitaji watu wakijue. Lakini mimi kwa mtazamo wangu na uzoefu nilionao ni kwamba kuna vitu vingi sana vina moment of silence. Vinahitaji utulivu na ukimya unapoanza kuvifanya, especially katika hatua zile za mwanzoni. Sasa kwa nini hiyo ni muhimu sana? Kuna sababu 4 ambazo ningependa kuambia kwa nini ni muhimu kufanya vitu vyako kwa ukimya, especially katika muda fulani wa maisha yako. Ya kwanza ni kwamba utaepusha vita isiyokuwa ya lazima. People cannot attack what they don't know. Watu hawezi kushambulia kitu ambacho hawakijui. Kile unachokiwaonyesha ndio anakishambulia. Waulize watu wengi ambao wamepata mashambulizi katika maisha yao, ni kwa sababu walionyesha kitu ambacho hakikuwa na ulazima, au walionyesha kitu kabla ya muda. Kuna kitu kwenye maisha kinaitwa premature exposure, kwamba mtu anajidhihirisha kabla ya wakati wake. Unapojidhihirisha kabla ya wakati wako, watu hawatajua kama haujajiandaa, hawatajua kama unaweza kujilinda, hawatajua kama hujakomaa vizuri. Watakushambulia kwa sababu tu umejionyesha. Kwa hiyo faida mojawapo ya kufanya vitu kwa ukimya katika hatua fulani za maisha yako ni kuepusha vita. Ni kuepusha vita kutoka kwa watu wenye wivu, ni kuepusha vita kwa watu ambao watakuchukulia kama ni competitor wao, kama mshindani wao wa karibu. Kwa hiyo ni vizuri kama unaona kabisa hakuna umuhimu wa hili jambo kulipigia kelele, kwa sababu halina faida kulipigia kelele, amua kufanya kwa ukimya, kwa sababu utaepusha vita nyingi sana. Na kumbuka kwenye vita hata ukishinda unapata madhara. Kwa sababu kwenye vita anayepata madhara sio tu aliyeshindwa, hata yule aliyeshinda anapata madhara. Atapata madhara kwa sababu alitumia rasilimali, alitumia pesa, alitumia muda, alitumia nguvu. Lakini utapata madhara ya kimahusiano, kwa sababu kile unayepigana naye ana watu anaungana nao kupigana na wewe. Ina maana kuna watu utawapoteza tu kwa sababu ya kuwa katika ugomvi na vita na mtu fulani. Kwa wakati mwingine jifunze kusubiri vitu vikichukua hatua fulani ndio viseme. Itakusaidia kuepusha vita vingi sana. Wako watu wengi ambao kama wasingejitokeza mapema katika kitu wanachokifanya wangekuwa wamefika mbali sana, lakini kwa sababu walishindwa wakajitokeza mapema sana kwa sababu ya kutaka kuonyesha watu kwamba wamefanikiwa na kupiga hatua, walipata mashambulizi makubwa na leo wamepotea kabisa. Wako wasanii wamepotea kabisa, wako wafanya biashara wamepotea kabisa, wako wanasiasa wamepotea kabisa, wako watu mbalimbali, wako watu mahusiano wamepotea kabisa kwa sababu walionyesha kabla hajaota mizizi. Kumbuka jambo hili kwamba ili uweze mti wowote, ili uweze kuvumilia dhoruba inapokuja, lazima umejichimbia chini sana. Na ndio maana mara nyingi ukiona watu wanajenga, nafikiri utakuwa umeshaona kitu, wakiwa wanajenga wanazungushia mabati mpaka jengo lile limeenda juu sana au limekamilika. Kwa nini? Wamejifunza principle ya maisha kwamba kuna wakati unapokuwa unaanza ficha watu wasione, alafu baadaye wacho waone matokeo. Itakuepushia vita kubwa sana kwenye maisha. Jambo la pili ni kwamba utajipa muda wa kufocus na kuondoa pressure za maisha.